Russia and Ukraine की update yamna lay Russia and Ukraine की war loibigi film laiti maramdi Russia su hande aduga Ukraine su luktadi hantabagi wakal laiti Trump lakera lakoira masi chapmana tauri war le pagi phibam suklai laiti alternatively war se hengalak pagi possibility ne heli possibility ngaktani Masigma ahan babaram Russia na Ukraine ki fresh mafam sing capture lepta na tauri haujik su tauri fresh pau ama ngasi ki lay maduti Russia na Ukraine ki kura khobo ko mafam asilaw sin ki aduga masida pairamba thelamba Ukraine ki flag sing chingtharaga Russia ki flag haiget ki masi Ukraine ki thawai manga prok chak han badati haina karam na haigani Amrom da America ki foreign minister ki amna sathi lecture khara su lakre Russia Ukraine related amal di mana indication p ki Ukraine ki help lep loi haibagi Ukraine ki defeat oil loi aduga ngak tuna laigani haibagi indication clearly p ki Amrom the North Korea Russia ki mathak ta nomogi dedication hengalakli aduna Russia na North Korea ki tamak asi fauda hai kremal di North Korea ki oina Russia matam punamak ta lep kani aduga North Korea ki tamak satellite intelligence ka mateng pangani haiduna North Korea da kanana kari tauri yengli loina takani monitor tauni Russia na haidokre Russia and North Korea yamna tight oikre relation ase ngasi pawman na hokiba 24 hours sikini Ukraine ki sepai trahum doi Ramjan Kadyrov ki akhamat koba brigade na hing na fajin kre haibagi pawni duga akhamat brigade singa se yamna kan Russia ki oiraga Ukraine to fight taunari aduga Putin se mawadi chatkraba president amani haibi ma ki wa amada Ramjan Kadyrov amadi Kim Jong Un ki makha ta leiba mi sing pawda leng ot pa yaponati kathoki haina kathoknari Amrom da condition fadabagi fadabatani Russia ki document ama leak oikre hainari masibu worldwide ta newspaper kharana su share tawndra kre business standard na su habla kre India da su nainare information aduda Russia amadi North Korea ga pullaga South Korea amadi Japan da su future ta attack torokpagi Russia amadi North Korea khoise manung the preparation lauri haina ma mention tawri masiga iroi nawapom mana Ukraine masamak na NATO amadi Europe pu su ki hankre makhoi na Trump laklaga Ukraine help tawroi sung masigi pressure NATO da torabadi NATO da gi faw da America thok pa yai hai ki bani Trump na masina aseng bo oirabadi nomonatre nomati Russia na entire Europe pusu yot ki batare hai ki masi Ukraine da west amti NATO da ki halaki bani masi bu chaw na lawraga Ukraine help lep ta na pirak pa yana ba ta seng na hair bada Russia bu Ukraine na khiri batali ba se ngam khai da gi lan du na chatkre Ukraine gi leisabi sing na Russia gi masak mata fadarba pakhang faw da pam da ba yonra bani thawai mi Jongrabani amasung yeknabagi kham thengba position da chatkri habi ai Zelensky na makhata na sumna haiki maldi Trump na pamli peace deal Russia and Ukraine ki marakta so karigumba Ukraine na masigi wafam ase yare lawrasi amasung Trump na pamba adugi matungi na aikoi na surrender toraga Russia ga peace deal ase tawkiba taraga di adu airabasu Americana masigi wafam simadi lepatai madudi future da Russia na karigumba aikoi gi mafam territory sing konsin batara di madugi responsibility Americana oikadabani amasung Americana madugi tamakta lepkadabani haidra Amarom the Trump ki ofam asisu France ki side tagi sawatningli France ki Emmanuel Macron na haiki maruti Ukraine na khoi na ceasefire ase tauke tawtaragati aikoi kon khraba mafam sing Russia na law khraba sing se hanna piu haibase masi piro matungda ceasefire tawni haina na khoi nyam kanna sauduna khangli base masi handuna khanduna yengu masi khanduna yengu Russia nekti yaroi haibo famasini indication asini pi krise France ki wasu Russia na low keep the low kre adugi matung the peace deal ase tawrasi haibo ani amaram da Russia na hauji Kursk region sida Su-35 makoi ki advanced fighter jet ase masi deploy to hokrabani amasung Kursk asidagi Ukraine ki kanglup ase yang na takthok ki da yati haiduna makoi ki top commander war ke adang amduna lakpa commander sing Kursk region da thajil kre haidi Kursk ta handak ka Ukraine gi site gi sathi ba attack am tawre adu gi matung da Russia na masigi initiative ase lawrakhi bani amaram da Putin na Russia da lai bank purmak to order tawkre maduti bank purmak ka China ki bank punamaka loirana collaborate toraga tabaksu artificial intelligence ki mathak tabaksu amati country ani si ki tayap se hangat aluam sum west ki influence se country ani sta lady se masi khara down to ai go from ni pi khrise
ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯠꯕꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯆꯥꯝꯃ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ